ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postemi A bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakambanya kol hakini ke number harum. Ke Meghalaya State Pollution Control Board hagasngi thoding kanyo trik bana jileu arajar pusau klepenlong ke workshop lor kapang online continuous emission effluent monitoring system na kebenta ke air polluting industries. Kini ke workshop lapelong banyarap khamtam ke jingmi ke air bajabo na ki karkhana do bilad coke oven units but ki froy alloy units. Hagani ke sngi kumasan photli ki karkhana do bilad froy alloy bagi karkhana coke kilawan banya shimbenta hagani ke workshop na ke lengi jaka jaka khasi Jaintia Hills. Habakran hagani ke workshop Dr. G.H. Sharmang MFS Ubedairu Member Secretary Meghalaya State Pollution Control Board ulong begini ke lightly ki karkhana ke dek belasan yang bhawan penjabo yakal air. They will be, sharing details about pollution control device, the latest technologies, so that from the industry perspective, the air pollution that is coming out from your premises is being controlled and filtered before it releases into the environment. Because right now you see there's a lot of hue and cry. Social media is one of the main factors now that is playing a very important role. People are clicking pictures and they're taking pictures and sending it, making it viral that this industry is doing this industry is doing that. So what this program is all about is that we want to work in tandem with you all to have a better compliance from the industry point of view. Like what our member secretary said, we'll not go to the action of issuing closure notice, penalties, directions. We should be working hand in hand together so that from the industry point of view is the economy of the country also should prosper and the environment damage also is being controlled and being mitigated. Kembali reflex mengira tolong kadai ke program sengi isi bentar nak buat environment day. Kadai ke scene isi mereka faham hak clean air kemun namar apa mikirnya yang lebih jujur yang terkenal kamtam ke senang berlihat most polluted ni proses ko katoga apa katan attainment atkum kajing rating na po ka national clean air program kata isi bentar nak ni tak bahar pada kalau bah kita ni por kita ki industries ki ferroalloys ki coke industries lekin berbun kita local jengi kita tengok emerging tempat dia ke cement factories ki belong well advanced ki cement factories ki long well established well advanced ki la lupa ki online monitoring system dan bayi ki coke pada kita hidang tengok emerging industries ki pada long technically ki pada long sakamat kali kam ter kumsi benta naga ban snaya ka platform dan bandra yi export bagi nong pandai coke tinggal pelong ye keninga workshop tinggal iba ka response kalau ngaba biang ba ki expertise ko ya yo ye kendu lang bati coke ya ye kelijing kili le pancing mut haboro ar party tinggi sengo ba gani kalau ngaba kalau macing job ringi namar khamnya bagi dia gidi workshop namar ni wa ban persang ban chi jaga approach ni pat berkelair kum trikam namar ladangi mihikai yang beri ngin fight bagi ki direction di panjang tingam ngim sengau bakalong babha dan remita ngiwan hak platform jaga sustainable development bagi industri ke debanjai ke environment preservation ro ke debanjai tigi sim yang ni kelenting ke bahap dia suah bangila ai ke beru hab setu suai tandang le pesetu andang le ialah mengerti kepada hadin de kimman banle tingin hab khat kum bai ada le kilong ke bakloi bangut lagi kalau ke harmoni ke akses kemudian nama ki coke industries kumbang pongbiang jadi ki pertama impadan ni kata online continuous emission monitoring system kabut kata kada gitu kita dah buat permi de ki coke ki haban install the online kita ki device
Untuk saya tahu kita jingwi kat standar sebagai ke CPCB, kim dai ban cross kita ke standar. Tak ada lagi cross ke trigger ke sistem. Kemudian ini rugi besyong hasil lawan nama kita office keleng-keleng. Amin like baru ke distrik, tinggi dah kebangi syong hapo office, daga tam kata emission, pala di kan standar ke trigger ke sistem jongi. Kemudian dan kembali hasai. Dah kata sistem ila ban padat kam geng. Tapi makiru kelangi rukin haban comply, jimdan kamadan ada site. Tak kata gitu. Ya kumbang OIP punya respons kalau babun diberi bakwa ban comply. Mereka kontak yeno adlek pomno mundan. Duna guidance, duna expertise, duna technician. Antara dah kapangi pelong yang ini program workshop, ngila link jabarok rujuk platform. Lagi ability dah kan ni ngila ban achieve ni ban yo yang dari goal bagi imut namar katkum the national clean air program ngila depan reduce 40% of particulate material by 2026. Kedai-kedai sebentar nak kamar bandong wall environment di taman tunding kamlong di dan kam tu dan control gini industri sebagai nem permitan kata kerja objek kerja ke pala di startup. Lagi company berkisyong hikiberan berkisyim kata barang marketing dan impromo di no kata kisyong hiki jenu idil namar ni recommend bagi balong accredited. Dia kata kajingjit kajingram kisyong haki berki agar parti ini semua itu. Kita ni ekspor nak Swan, kita nak Glens, balai sahur di ekspor kita. Glacier kita nampak juga di berujungi, kita akan kontak kepada import. Nam ni lam suplai kalat kalati, antara ban tista ban bodin ban le kamu tunjuk kita akan kontak gitu. Ia di kata pada institusi monitor. Namun ki suapan kang high court Ibun ha hapat pergi ke rekod. Andre minta kim de yun ma adi malakang ki biang kot biang sela kita tang hapo atau pilih. Apa yang boros kata ngin patah ni kata kebong bagi CAQMS Continuous Ambient Air Quality Monitoring System kemudian real time. Teman-teman dah kajing fresh time the office berapa away. Minta hapo undi pun dah ini lambat bantai na ialah kacau kata sistem real time monitoring kata akan dan bernihat kata kajing tuan kata ngila penyeper kan memang ting ki ong ba bernihat kata ke most polluted henry data ke mana asam sementara ada ngidon kajong kita ke real time ngila penyeper kata ini kata ke way kabaru ngila ai kan study ki ong ba apportionment makin quantify ke source kiminai ketika ILR jemput. Kata-kata tadi kadang yang cepat dengan neri akan kod ada bisa mai benar kadang cepat. Kata yang patut benang nama research di study kadang yang cepat. Dan ada yang report misalnya benar. Man kod klaim dah ikut report apa yang kod. Dan yang tak tahu bagi bu yang kerja study.